Naglabot na sa 104 ro total deaths o kun mga napatay sa COVID-19 sa probinsya Idaklan matapos madugangan it-apat itinaliktan nga adlaw. Kadamuan sa mga napatay ro mga naka-admit sa COVID-19 ward hospital sa Kilibo. May nabalhag marong Aklan Provincial Health Office nga mas bata nga edad pa lang ro napatay bangod sa nasambit nga balatian ro probinsya Idaklan. Ang mayara sa karon sa total cases nga naglabot sa 4,416 matapos nga madugangan sa 86 kahapon nga adlaw. Samtang ron total recoveries nagdangat na sa 3,567 samtang ang mga active cases na nagapabilin sa 746 sa siin sa 160 ro daywa sa facility quarantine, 3 siraya naga home quarantine ag 73 ro nagapabilin nga admitted sa ospital. Balita regional lagi kan sa probinsya Idaklan, ini si kabanderang Julito Valles Borda nagabandera it matuod nga serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas Radyo Bandera.